Allah Akbar lagi, sujud lagi, sekali lagi. Sujud lagi, sujud. Allah Akbar. Terus duduk, duduk. Gini dulu. Nah, Allah. Baru berdiri. Allahu Akbar. Nah, ruku. Enggak usah lagi, enggak usah lagi. Dia 2 kali aja. Nah, ruku lagi. Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Allah, sujud lagi, sujud. Sujud. Allah Akbar. Nah, duduk lagi lama-lama. Nah, ini lagi. Baru assalamualaikum nanti. Udah. 3 rakaat. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya nggak apa-apa, dia baru belajar. Duduknya kayak gini pestanya. Iya. Dah, doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lewat tuh Pak Imamnya, ha. Ham.